mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu dukurikira umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari n'abo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rulindo habyutse havugwa inkuru y'akababaro, aho umugabo yatemye umugore we. Turaza kurebera hamwe uko byagenze. Turababwira kandi ko mu gihugu cya Mozambique abigaragambya 12 barashwe mu cyico bahita abitaba Imana. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira, ariko tunashimira nawe wakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko tunibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi, ubundi mwisange mu muryango wa Ibendera TV. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwana Christine Hirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, mu murenge wa Buyoga, mu kagari ka Gitumba, mu mudugudu wa Gitaba, haravugwa inkuru y'umugabo watemye umugore we nawe agahita yiyahuza umuti witwa Rava. Ibi byabaye kuri uyu wa kane tariki 5 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024, aho umugabo witwa Munyengabire Augustin ufite imyaka 51 y'amavuko yatemye umugore witwa Mukafureri Bernadetta imyaka 45 y'amavuko, aho yamutemeye mu murima amusanzemo. Uyu mugabo yatemye umugore we ku gikanu, mu maso, mu mutwe no ku kaboko, ariko umugore yahise afashwa ajyanwa ku bitaro bya Kinihira. Munyengabire nawe bahise bajya kumureba ngo bamujyane abazwe ibyo yakoze, basanga aryamye mu murima yamaze kwiyahuza umuti wa Rava, ariko atapfuye. Nawe yahise agezwa ku kigo nderabuzima cya Buyoga. Manirafasha Jean d'Amour, gitifu umurenge wa Buyoga, yemeje aya makuru, havuga ko koko ari impamo. Agira ati nibyo koko umugore yagiye kwa muganga, ubu ari ku bitaro bya Kinihira, naho umugabo we ari ku kigo nderabuzima ngo yagerageje kwiyahura. Nyuma yo kubikora niyo tumwohereje. Amakuru dukesha Bwiza avuga ko uyu mugabo witwa Munyengabire Augustin yapfuye ubwo yari kwa muganga. Gitifu akomeza avuga ko uyu muryango wari usanzwe n'ubundi ngo ubanye mu makimbirane, ari naho ahera atanga ubutumwa ku baturage bw'uko ihohoterwa iryo ari ryo ryose ritemewe, kandi abantu bakwiriye kugirinda, ndetse abantu uko baturanye ngo bakajya batanga amakuru ku miryango ibanye mu makimbirane kugira ngo ahoshwe hakiri kare. Kugeza ubu hirya no hino impfu za hato na hato zirakomeje, aho zikomeje kwibasira abantu muri rusange, bakaba bapfa umunsi ku munsi. Hakibazwa rero icyakorwa ngo ibi bihagarare kikayoberana. Reka twerekeze mu yindi nkuru twabateguriye hano ku Ibendera TV. Turababwira ko Abanyamozambique 12 barashwe mu cyico, abandi 34 bagakomeretswa n'amasasu mu myigaragambyo yabaye hagati yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 Ukuboza no kuri uyu wa kane tariki ya 5 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024.
ni amakuru yemejwe n'umuryango utegamiye kuri leta witwa Plataforma Decide muri raporo wasohoye kuri uyu wa kane. Iyi raporo ivuga ko mu bantu barashwe mu cyico harimo 7 bo mu ntara ya Nampula, 1 wo mu ntara ya Maputo, 2 bo muri Cabo Delgado, 1 wo mu ntara ya Sofala ndetse n'undi 1 wo mu ntara ya Inambane. Ni mu gihe mu bakomeretse harimo 20 bo mu ntara ya Nampula, 7 bo muri Cabo Delgado, 3 bo muri Sofala, 2 bo muri Inambane, 1 wo muri Zambezia n'undi 1 wo muri Maputo. Abanyamozambike bari mu myigaragambyo kuva tariki 21 Ukwakira muri uyu mwaka, ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangazaga ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yahabereye. Ibyavuye mu matora yo muri iki gihugu byerekanye ko umunyapolitike Daniel Chapo wo mu ishyaka Frelimo riri ku butegetsi ariwe watsinze amatora, mu gihe Venancio Mondlane wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe watangije imyigaragambyo yemeza ko ariwe wari watsinze. Kugeza tariki ya 1 Ukuboza muri uyu mwaka, imibare yerekana ko kuva muri Mozambique hatangiye imyigaragambyo hamaze kwicwa abantu 76, mu gihe ababarirwa muri 240 bose bamaze gukomeretswa nyuma yo kuraswa. Imibare kandi yagaragaje ko abarenga 3,000 bamaze gutabwa muri yombi bigendanye n'imyigaragambyo imaze iminsi ibera muri iki gihugu. Guhera kuri uyu wa kane muri Mozambique hateganyijwe icyiciro cya 4 cy'imyigaragambyo ikomeye ngo igomba kumara icyumweru cyose iri kuba. Ni imyigaragambyo yahamagajwe na Mondlane wasabye abamushyigikiye kwigabiza ibice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko bagafunga imihanda itandukanye ikoreshwa n'abantu benshi kandi banyuranye. Ni ibintu bikomeje rero kugenda bifata intera muri iki gihugu cya Mozambique, aho imyigaragambyo ikaze ikomeje kugenda iba muri iki gihugu, badasibye gusenyera abantu, badasibye gutwikira abantu, badasibye kwicana n'ibindi bikorwa bibi by'urugomo. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho, turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabashimira inkunga yanyu mugenda muduha, tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutanga igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Nitwana Cretin Hirushwa, mwirirwe mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.